baza kwibaraguza ngo kandi ngo urabona ngo si Joey namwe bo amuzi ukuri simukuzi sasa nimba iyi filime hari n'undi muntu wari wabonye ayikiniramo kanda kuri buto yanditseho delete mukanya ninkubita akantu kakavugiriza ngo tukanda enter filime ubu igiye gusobanurwa ibyari byabaye mbere simbizi Sky Original ebe banyita Gaheza banyita Simba Batman winaha umusore ushoboye ibi bintu Kigali kurusha abandi hakuno tugiye kureba filime iyi filime umurara wayinzaniye yambwiye ati Simba ngiye kugwa filime y'umwaka nusanga iyi filime ari mbi ntibazanterekere kandi koko nanjye naje gusoma ibyayo nsanga iyi filime ntago isanzwe ngiye kuvuga urujambo rwaho munjya nikoreshereza ndi kumwe n'abahungu turi mu mico itari myiza uri kumva biri kuza ariko sound biri gukunda fight or flight rwana cyangwa se uje mu ndege ugenda bagusubiza inyuma amasaha 12 dutangire za Singapore mbere yuko tubona filime ibyora nsomye ibiki ntazababeshya kandi atari ko nteye dutangiye amasaha 12 hakuno hari umuraro uri hano ari kumva ikiririmbo bita Lollipop Sikigari we rabwanuka nimba baye iki do. Good morning Mr. Hunter. Ngaramutse Mr. Hunter. Have a nice day. Umunsi mwiza. Fuck you nimba bisobanura iki simbizi. Hakuno no groupe B oya apana uyu munsi kabisa ndabiyamye Jinga yaje hano afite zagara sinzi nimba afite zagara ziki ebe jano alinjari secure ku buryo no kwinjira mushyira mu ijisho ryawe amakarita n'ibiki hakuno barakwereka what is that biriya ni ibiki This just came through 10 minutes ago. Ibi bije mu minota 10 ishize. Byabaye mu minota 10 ishize oya. Nyine byaje mu minota 10 ishize ariko ntago ariko byabaye. Bisa nka byabaye amasaha make ashize. It must have been a covert hour. Ako mwana byancanze. Bisa nka ari operation y'ibanga yabaye. Uri cyane. Agent Simmons. Banyita Agent Simmons. You or him? Ndikuvugana nawe cyangwa uriyo. Jewe. Okay, Agent Simmons. Shut the fuck up. Kauziba we Simmons. What the fuck is happening? Kibiri kwa mu kigo. This one of our assets in Bangkok. Ibi twabibonye ku gikoresho cyacu cyangwa se umusirikare wacu uri muri Bangkok. Ebe. I don't understand if this happened hours ago. Why are we just getting it now? None si binimba byabaye masaha ashize kuki muri kubinyere ku bunone. Wasn't on our books. Kuko bitari byemenya ko bayiro wasn't on our books. Niyo mpamvu tutigeze tubibona biri ku iki hakuno. Hey. Sirikare bajano. Nimba byabagendeke bite? Ukinga ngo ni ghost. Oya. Sirikare barashwe bari kuvuga ngo umuntu bita ghost. Isn't that a bag of dicks? Yeah, it's all Avuga ikijambo ntavuga iriya bigoryi ni nk'umufuka upakiyemo intuza. Dix ni bari biki. strange. Nukuri ntago bisa. Nothing on the books for Navuze ngo ntago ibi bintu twari twemere kubibona. or the ghost they mentioned. You know, we're trying to pull. You're joking, right? Gusa nimba wigeze kumva ibintu bavuzemo izina ghost bari abasirikare uri gukina ariko yo The ghost. Ghost se ghost. Ghost. The ghost tuzi twese. The ghost niwe bari baje kure. Yesu Christopher mu nzira. Zahakuno umugabo. Hey. Kuza kureba ghost amazina ntazwi nta kintu na kimwe bamuziho. Ghost is a black hat terrorist. We ghost ni ikihebe twese tutazi. Crushed the GDP of multiple Uribuka ko yahombeje ibihugu byinshi GDP ibihugu byinshi yabikubise hasi mu bukungu. countries, bankrupted a dozen Fortune 500 companies. Kampani zisaga 500 zose yarazikenesheje zisubira ku isuka. Oil reserves. You remember that? Tutavuze amavuta yo muri Yemen yaturikije urabyibuka. The one we don't talk about in front of you know who? Uramwibuka wa muntu tutajya tuvugaho so muzi. That too. And we don't even have a reliable idea of him. Nubu ntituramenya ngo ninde uyu mugabo bita ghost. Completely off grid. Uriya muginga nagasanzwe ni Boogeyman. It'll be fucking impossible to find.
kumubona ni ibintu bidashoboka, fucking impossible to find. Uriya ni ariko nje namubona. What am I looking at? Well, that's the only person Uriya se ndi in the kubona. warehouse alive. See, Je ndi kubona yavuye muri warehouse ari I muzima. was able to backtrack from our previous Fucking life. way. Akomeje kumutrackinga ntabwo bishoboka mwana. Je kudasanzwe. Munzane buri kintu cyose mumubona. Today, Kyle. Kyle. Do you realize how fucking important this is? Ese uzi ibi bintu ngo ni ingenzi bingana icyo mugiga cyangwa? I don't have this bird in hand before Brun hears about this. Wa mugiga we ntabwo nshaka ko ibi bintu muza kubikinamo. Fucked! Twese birawe bituzambanye. Uranyumva? Bravo. Plant muraho. Hi. Hakuno sa nkari director w'ikigo cya leta nazi cyaryo. How long? I mean, look. Nyine. The ghost. Ma, We, busha. got him. Ghost turamubonye. We found him. Turamubonye Ghost. Okay. Iki kintu wari uvuze? Sorry. Ngwiki. You said, well, that's the thing. Wari uvuze ngo ikintu. Icyo kintu ni igiki? The thing. Well, I wanted to say that we don't have any people on Nyine the nashakaga kuvuga ko ground in Bangkok. I muri mean, Bangkok nta bantu benshi tuhafite. we have people Nyine dufite abantu. who have those kinds of... Ariko abantu dufite ntabwo ari abantu bakora akazi nk'aka The ga. Bangkok team. Team iri muri Bangkok bimeze bite? You mean these guys? Uri kuvuga iyi team se? Nta kintu turi kubona. Uyaza gukupa gukinga hafi. Ni Ghost we, ni Ghost we. Hakuna abasirikare bari batatse umugabo ngo bita Ghost baramubura. What is Hunter. going on? Ni iki kiri kujya mbere? Promise you, I Ndagusezeranya. will answer that question, but I just got Ibyo here bibazo ndaza kubisubiza. myself, and I'm as confused as you are. Ariko nanjye nibwo nkigera hano byancanze nk'uko byagucanze. Let me make something very clear. Reka gira ikintu kimwe ngusobanurire Hunter. Gore uri hano. This is Amwita Blank. not a safe fucking space. We hano ntabwo ari ahantu baza kuruhukira no kwitsimba ya. The person in your job doesn't get to make excuses. Abagabo bari mu mwanya nk'uwawe bakora akazi nk'ake ntabwo baba bagomba kuzana ibisobanuro byo kuvuga ngo mu mbabariro ya. Gets paid a shitload of money to give me the answers I need. Kubera yuko bishyurwa amafaranga menshi ngo bampe ibisubizo ngeneye. Of millions of people Kubera ko hano tuba turi kurinda umutekano w'abantu amamiliyoni n'abamiliyoni. is at stake. Kandi ubwo buzima bw'abo bantu buri mu kangaratete. Wize umbwira ngo mu mbabarire ngo boss ngibiki. Uri kunyumva ibyo ngubwiye? Yego mabuja. Good. All right, Jeez. I'll activate the Singapore team now. Sa muhita mubwira ya team iri muri Singapore ijya mu kazi none. The Singapore team is over an hour away. Wait, team iri Singapore haba habura nk'isange hake. It's our only option. Niyo mahitamo yonyine dusigaranye. Is it? He's getting a taxi. Ndikubona afashe taxi ahubwo uriya mugabo Well, wakomeza thank- bari kumubona kuri kuri kamera zo ku muhanda ariko ntabwo bakurura isura ngo bayibone. Find the tag number, then we can hack the Nabona tag number ya taxi yagiyemo cyangwa plaque GPS. tugakomeza tugatrackinga GPS y'iyo modoka bikora. Pull up a map of his movements since he left the warehouse. Kuva yava kuri iriya warehouse munyereke map y'ahantu agiye aca genda ashaka kuhabona. Hamwe b'abapolisi b'abasirikare bari bamusanze. Bisa nk'ari kwerekeza ku kibuga cy'indege. What's the ETA on that Singapore team? Ya team iri muri Singapore yahagera mu gihe kingana To iki. wait by the time they get in the We bajya kuhagera yarangije kugenda yavuye mu gihugu kare yagiye. Bangkok now. Tugiye gukenera umuntu uri muri Bangkok none. Interrogator's bag number for something like Dufite abantu benshi badukorera akazi kose. this. We have zero options. Ariko bigeze ku mahitamo nk'aya ngaya nta wundi muntu dufite n'umwe twe. Zero, actually. Nyamara dufite umuntu urenze umwe. Twigarukire Bangkok. Ebe. Gore aravuze ati hari umuntu dufite Bangkok ariko mwe mutazi reka nze muzane mu kazi. Rebe gasobanuye films.com. Arabwe ngabone migura amafaranga make na amafaranga 7,000 ku kwezi, 20,000 muri VIP, n'ibihumbi 4 ku cyumweru. Muve kuri za mayibobo zifite ibi website bitamaye agaciro nazi. Iriya bi website ni iby'ibisambo muri iyi minsi. Leta iri no kubikurikirana. Hakuno cyawe. Cyane we. Arakana kari kaje gusa ku murara wisindiye. Abayirari imihanda. Ubuhanga vale bwana juva ku matari. Fake. Debe. Cyane we. Mugabo do. Nari imihanda ikibyeri cy'ikirikeri kiboto n'agafe gasomeza abari gusomeza intore rikeri. Bari kuvanga rikeri n'itabi ibintu ushamunywa bizabica mwabana mwe. Sinzi impamvu njya bibasobanura nkabona ntago mushaka kubyumva. Bizabica. Ntago muzi ko roho nzimitura mu mubiri muzima kandi imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka. Murarava muri hango vaza mukanya. Waramutse mwe. Fite iki mwana? It's afternoon, you hobo. Wa kigoryo turi nyuma ya saa sita ntago turi mu gitondo. I still need breakfast. Ariko ndacyashaka breakfast wari yaranshi mu gitondo. Coffee first. Ariya mungu yari yanywe ibiki.
nako ngo ni umukobwa banza unywa ikawa inde jewe ikawa ako mada usiko wagira ngo mba nikopesha I'm Irish. jewe kako ndi umu Irish You gotta die young, man. aho uzi ko uzapfa ukiri muto If I die in your bar, you nimpfira mu kabari kawe can sell my organs to pay my tab. uzagurisha impyiko zanjye cyangwa izindi ngingo wishyure fagitire nzaba They're nkuri worth what they used to be. izo mpyiko zawe se n'inzoga usukamo urumva hari agaciro zigifite umva umukecuru ntabwo nabeshya namwe Your mwumve bar, you can sell my organs to pay my tab. if I die in your bar you can sell my organ to pay my tab nimpfira mu kabari kawe wowe uzagurisha ingingo zanjye wiyishyura I don't think they're worth what they used to be. I don't think they are worth than they used to be ndakeka ubu nta agaciro zigifite nk'ako zahoranye izo ngingo zawe wayiriwe wasukamo ibitabi ibirikeri ibintu utamenya ebe yakumye yawe umusinzi wibereye Bangkok kureba hano telefone yamuhamagara ikanga Yesu Kristo to hey! nayikupa screen protector yabaye imyase telefone irangira irasona yanditse ngo absolute fucking what simbibonye neza sorry yarikanze hey! sorry yarikanze Don't hang up. Lucas ntungupe No, I owe you an explanation. ndabizi ngomba kugusobanurira Situation and I need your help. ariko mfite ikibazo kandi nkeneye ubufasha bwawe wa mugore twabonye isahamagara umusinzi twabonaga wirarira imihanda Bangkok w'ikirara wamfungure homeless nyine za mbobo ziba ziri ku muhanda do marine Come on, you know that I wouldn't call unless it was extremely urgent. mwana nawe urabizi ko ntari kuguhamagara atari ibintu byihutira to Are you seriously calling me after 2 years? mwana uramamagaye nyuma y'imyaka ibiri cyanyabyo unsaba ubufasha 2 years. imyaka ibiri Catherine imyaka ibiri Now you know what? You're not uzi n'ikindi with it. ntabwo ari ngombwa pe I am not your friend. sindi inshuti yawe I am not a toy that you can pick up and put down. sindi igikinisho uterura cyangwa ugashyira hasi uko ushaka I am not your fucking patsy. genda kubwiye ngo sindi agatobero kawe So you can take those enormous balls of yours and you genda ufate izo ntoryi zawe can go and fuck yourself genda wigeho ndakumva mwana ndakumva basi banza unyumve and die. genda upfe kijyaho gapfe nabi gahambirwe gapfuye kiramutuka do kiraturagurika mu kabari si Kigali we do mukecuru yarumiye umusore ubaye iki Wrong number. ni bya bigoryi by'ibitubuzi nibeshye ni nimero yari impamagaye yibeshye ebe hakuno iyo nayo baramuhamagara buretse wikwitaba iyo fone ndakwinginze wiyitaba mu kabari Hello? Diego? How may I help you? mbafashe gute Hi, May, is it? harya bakwita me Would you pass the phone to iyo telefone ufite roguishly handsome? wayihereza icyo kigoryi cyicaye imbere yawe iyo bogari yicaye imbere yawe yagasani hey! hakuno hari abandi binjiye May, ndabizi arahari me mumpereze ujya ujya It's the last place I can drink in peace. ase mwareka umuntu akisindira mu mahoro mukareka kumuvangira kweli ni igisinzi mwandetse nkisindira mu mahoro ko izi nzoga ziba zatuvunnye Kigali iyo uticungiye urasinda mwende mujya mubibona abantu b'i Kigali hari ukuntu ubyuka bifitiye mudu y'akazi mukira wasinze wapi kabisa I just can't fucking run anymore. ntago ngifite umwanya wo kwirukanka twubahanye tarambiwe to bakwiryiye ye intambara ziravuka baba bari kubyumva kuri telefone baza hakuno kwinjira mu byandiko hano byandiko biri classified bifunze to Simmons to Update. nereza amakuru bimeze bite Ghost's about to arrive at Bangkok International. ndi kubona agiye kugera ku kibuga cy'indege cya Bangkok Singapore team? hanyuma ya timu yari iturutse muri Singapore About an hour out. haracyabura nk'isango bamugereho si Kigali we ukore hano byamucanze mfite umusore ari gusaba ubufasha ariko ngo baziranye imyaka ibiri ishize umusore yamubwiye ati nyuma y'imyaka ibiri urumva unkeneye ndagatobero nk'akantuza k'iki n'iki hakuno musore tutu sotse gutyo okay imana ishimwe uracari muzima avuye mu ntambara dore ukari abasore bamwinjiranye dore ukuntu yabaye just name your price then. ntagiye kubyicuza I can fix this. mwana ibi nabikemura ibice Now ukemura I can fix this. I can give you your life back. nabikemura nkagusubiza ubuzima bwawe izina rye nkarisukura Now by the agency's protocols. kuko nagikora muri ahantu bandimita I just need you. Catherine irasa ku ngingo nshaka ngujye ku kibuga cy'indege sibyo musore hakuno mujinya da
Please, you forget our not so recent history. ese warabyibagiye ibintu wankoreye? You put me on a fucking no-fly list. You put me on the fucking no-flying list. Wakize ku bantu batemere gutega indege ariho hose ku isi sinemere gutega indege. Okay, this is a good place to start. Aho byibona reka bariho dutangire. You get in a taxi right now. We fata taxi nonaha. Uhita ujya ku kibuga cy'indege. Passport irabigutegereje. Hanyuma nujya kugerayo. Come on. Call my bluff. Mwana wakumvisha ibintu ndi kukubwira. And if I did, hanyuma nimbyumva. then what? Bigende bite. In a high-value target, I need you to turimo turahiga igipimo kandi gihambaye. take them into custody. Nakira ngo icyo gipimo ugende ugifate ugiherekeze ukigeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amahoro. Nta gikomere uranyumva mwana. Kigali we tu musore hano tumujinya ski imyaka ibiri imyaka ibiri meze nk'uhanzwe n'amadayimoni narafatiwe muri uyu mujyi naramuzinzira itsoramo none uvugije inoni gutyo gusa ibintu byose birakemutse wambanye imyaka ibiri wari wemerewe kuvuza inoni bakandekura mwana ibyaha byose nshinjwa bikamvaho nta na kimwe uhomba ariko ufite byinshi byo kubona mwana ufite kunyumva nimba hari ikintu nagombaga gukora fuck you kapfe ukuntu umuntu agushyirishamo ubona yari afite uburyo yagutabara ukibaza nk'injegera yibuka ko ihumeka umwuka nk'uw'abandi bantu teze taxi hano cyana ku kibuga cy'indege BKK njyana i Kanombe mwana njyana i Kanombe guhereze se harya twita ngo icyo tutuntu we n'ibiseriviette cyane papier hygienique dukomeze ako ibintu bimeze neza mubwire ko bahita mukora passport yiwe bari kubikoraho mabja ikibazo giharubaka kanya ni ko mbonye ibyandiko by'uriya mugabo ngiye bifunze ntemereye kubigeramo ubundi uyu mugabo ninde Blanc ubundi kubera icyo atemereye gutega indege ariko ni non-flying list nyine ni hahandi bavuga ngo tugufungiye mu gihugu ntiwemere gutega indege guma mu gihugu rero uyu mugabo yahoze ayobora ibintu bikomeye nk'uko nawe naguhaye akazi ndi wese nabasha kwivanga muri ibi bintu sikigariwe hakuno Simons bisa nkaho hari umuntu wari uri kuvugana na Ghost mu Kimandarin yari ari muri Shaanxi mu ntara ya mu majyaruguru y'Ubushinwa ase warashe ku ngingo uriya mugabo agiye kujya muri San Francisco urabizi neza cyane byiza mubwire Reyes ahita ajya muri iriya ndege bigishyushye Reyes muhitamo umutegera indege agende muri iyo ndege igiye San Francisco filime witonze umusore yisaza ku kibuga cy'indege n'utwenda yisahindura muri taxi umusaba bimeze bite se twatwenda umutaximeni yari yambaye utugutu nitwahise yambara urumva ntiyari kuza n'amaraso n'ibice byose ubwo simba nzidira hisa kina asamanuka mu kibuga cy'indege i Kanombe bigishyushye kwa kuntu mwiruka mukata muri depari muri Arrival ukuntu buriya barimo bamaneko ba nimero uyu mujinga cyano bari kumubona kuri kamera passport irese yego hakuno niwe Lucas Reyes bahita bamukubita passport nakubwiye ngo leta yabigiye mu burakoze do ibintu yarazi ko bidashoboka yaramaze igihe kinini atemera gutega indege yibera Bangkok baramupani nta bundi buryo ari kuzava Bangkok tagiye kugize reka tuye nimbi passport arahingeze iraza kwakira iyo passport wakire irimo boarding pass yawe n'ibiki byose n'ibyo byose ntacyo bivuze urabizi ko nyifite red notice nkiri guhigwa na Interpol Catherine ese sinakubwiye ngo ibintu byose byakemutse nimba nkubone passport mu minota itarenze 37 ikirihe kindi ushaka nkora kugira ngo unyizere ubaka imashini isubira inyuma mu bihe ugenda usibe ahashize hanjye indege yawe yatangiye gupakira abagenzi flight is about to board irenda no kugenda nimba ushaka ko ngufasha ibyo uri kumbwira ukeneye kuba wicaye muri iriya ndege igitaraganya ako hariya ni amaraso mbonye subiza inyuma mwana subiza inyuma hakuno I've noticed there's several spots along the Ghost route. ahantu Ghost yagiye aca nakomeje ngenda mbona hameze gutyo bisa nk'inshuti yacu rero Ghost bayirashe wabona ari nk'ahantu nyine yipfutse cyangwa iki mbere y'uko yerekeza ku kibuga cy'indege ahantu yitsimbye akabanza akipfuka aho bamurashe shaka nk'umuganga hari
kukubona Ghost ndi kukubona ako yaje hano ukurikira please ngo yarebye hano Passport. zana passport mensi hano bamucekinjire bamuterera hita agenda shiraho passport iri invalid passport ntago yemera tu iranga hey akuno rebe มันยากตรงไหนทำ Chigwatiwe. ไม่จ tungana hano ำเห็นไหม ondagura hano แค่นั้น we nakubona ukuntu akazi bagakora Vice. rata mugire urugendo rwiza mugire urugendo rwiza akuno hey mu kibuga cy'indege abarimo za maneko mu kibuga cy'indege cyo aricyo cya kibuga cy'indege kigoma bakita ngo iki Kamanyora ni Kamanyora Leave me now? none utangiye Doing kunyizera here, Catherine? Catherine ndi gukora To icyo us alive, you get your life back. nakubwiye ngo tuzanira igipimo dushaka ari kizima usubirana ubuzima bwawe And who is the mark? biroroshye ni ibintu byoroshye icyo gipimo ninde Our latest intel is that he's bleeding. amakuru ya nyuma dufite nuko ari kuva amaraso Shouldn't be too hard to find. kumubona ntabwo biri buze kukugora okay Any physical description? ntabwo mwansobanurira ukuntu ateye se Anything? uburebure ibiro cyangwa iki I'm a needy little bitch during your exile. Swear to God. ako mwana ko mbona abaye idage mu gihe umaze mu buhungiro Catherine, one more word and I will Catherine ndagusezeranya irindi jambo rimwe right ryonyine out the fucking door. ndahita nsohoka muri iki kibuga cy'indege ndeba nukomeza kumpagata ntabwo uri busohoka Because now you know I can come through for you. kuko urabizi ko naguhiga uramutse ubishoboye ubikoze Yourself that you are fine drinking yourself into an early grave. Your nubwo heart. wamaze kwiyumvisha ko kuba hariyo uri umusinzi ari byo biguhaye amahoro Rest assured, as soon as we have more intel, you will have it. we tuza wumva utuje nitumara kubona ibyo dushaka ubuzima bwawe And urabusubira just do your best to find ariko the by'aka kanya bukora ibyo ushoboye traffic victim on the plane. icyo nakubwira ni uko ugiye guhiga yarashwe kandi ari mu ndege So you're saying you don't have any information? uri kumbwira ko nta makuru dufite Lucas. ikindi Lucas This Lucas kuri iyi nshuro make sure those ethics of yours umenye neza ko bwa bwibone bwawe ujya ugira Don't intervene. utari buze kwivanga mu kazi sibyo target deliver the target. we genda ushaka igipimo ukituzanire You are- Catherine Stitching together a parachute ese ko mbona umeze nk'umuntu uri kugenda dodadoda imitaka as we fall from the sky. ukagenda uterateranya imitaka twarangije gusimbuka mu kirere turi mu kirere twamaze kuva mu ndege wowe uri kugenda uterateranya ibintu byose byagusize namubwiye ati ni kwa kundi umeze nk'umuntu uri gusimbukira mu mutaka wacitse uri kuwudoda n'ubundi uri mu kirere already ntibikunda Say, sinzi ikindi nakubwira happy you don't have to forgive me, but at some point you're gonna have to move on. ndabyemera ntuzigere umbabarira ariko byibura ukeneye gutera intambwe ugakomeza You always give the best advice. sha n'ubundi uteka ujya inama nziza hakuno Hey! ndege igiye guhaguruka hehe Bangkok bari bategereje timu ivuye Singapore igahita iza Bangkok hakuno indege bari gupakira hakuno Hi Marcel. No, take it nari se rimeze bite? time. We're all waiting for you. 16-hour flight time today, guys. hakuno sasa baza gufata amabwiriza niba abakozi baba bakora mu ndege babita abakonsierge cyangwa abakonsierge nabo ku mahoteli gusa umuntu uzi ako kavokabirere ntago nkaza aze kunyandikira mbwire njye sindagenda mu ndege It's looking pretty good, apart from maybe the last stretch over the North Pacific, so just keep an eye out for that when we get there. 16-hour flight time today, guys. iyi ndege tugiye kugenda ifite urugendo rw'amasaha 16 Weather's looking pretty good, apart from maybe the ikirere kirasa neza last stretch over the North Pacific. ibirenze ibyo ngibyo tuzaza guca muri Pacifique y'amajyaruguru We get there. mukomeze mucunga abantu 70% capacity in upstairs economy 70% by'abagenzi bari muri iyi ndege muri ekonomi hicayemo abagenzi 70% and 90% here in downstairs economy. na Yeah. hano muri ekonomi yo hasi naho harimo abagenzi 90%, imyanya yose 90%. Buri ndege igira ibice byinshi, ekonomi yo hejuru, ekonomi yo hasi, first class, business class, ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, have a fantastic flight, everybody. Mwese muze kugira urugendo rwiza And remember, happy kandi mwibuke faces. mube musekera abakiriya Yeah? musa neza dore agasore kari hano menya n'intuza hakuno mu ndege do kozi baba banyuranyuranamo ikigoryi cy'igisobanuzi cyambwiye ngo ndumva nshonje ndavuga se nimba ushonje wagiye kure ngo abakozi banjye ubu ntago barayisha ndavugira abangahe kugira abakozi bagera nko mu 10 naza bakurikira ngo baba banyuranyuranamo umese inkweto si uteka si wa si wewe iki n'iki ndamureba abwinisha uri umuzunza ruzakugaruka Pope love dresses. muriteguye Send them up. Okay, copy that. bohereze hejuru Good evening, Mr. O'Donnell.
Mr. O'Donnell muraho Drink? Yep. namayice kunywa hano hayizi igisinzi Katie, cy'igisaza let's get you to a seat. reka tubanze tukwereka aho ujya kwicara hakuno Miss Nazareth How are you? mumeze Fine, thanks. tumeze neza murakoze Show you nawe to a seat. etike yanyu reka ndeba ahantu bajyana You're seated in Diamond Elite's view tranquility. mwe muraza kwicara hariya nta handi muri buze kwicara Oh, this way. Thank you. Seat just over there. Seat 1A is a bit more privacy muricara mu mwanya rimwe a for you. niyo hantu mwebwe muraba mufite umutekano basore igarukira hakuno Be some good fucking news. Got a team nizere ko ari amakuru meza tracing the Ghost Black Trail through Bangkok. It looked mfite timu yari iri gutrakinga ghost muri Bangkok like he stopped at a 24. bisa nkaho hari ahantu yamaze amasaha 28 ku kavuriro k'amatungo Okay. Hey, timu tayari yagezeyo Send kare them the ID photos of everyone. boherereze ID n'amafoto n'ibice byose y'abantu bari muri iriya ndege nayo hakuno barimo barababaza boarding pass binjire boarding pass nyakubahwa umusore tayari indege yayinjiyemo yamaze kuyigeramo This way. mucakuno hakuno mu ndege debe sasa mbwira wewe wagutuma mu ndege to ha abarebye filime yitwa Undisputed umusore muramwibuka aba ari umunyakolombia to sore nindwanyisha do Nova Slayer. musa ngiye ninye ndege Water? tugwe champagne cyama Stronger. nta yindi nzoga mufite ikomeza tugwe ji ya orange No thanks. ako se wa mugore urwaye ibikikomeza I'll have the champagne. zi n'ikindi pakuma ku gashampanye n'ubundi umusinzi wasinze icyuma n'uwasinze champagne bose bajya ibifuri bimwe spendings nizo zitandukana kandi buriya spendings niyo mpamvu nje ninywera icyuma ya nzoga bayita ngo icyari kimwe igura inkumbi nje mbona Freddy waragi Arigato. muzirika imikandara Eyes up. Danke. Electronics off. ibyuma byanyu by'ikoranabuhanga ibintu byose sasa hakuno indege igiye guhaguruka ihita atanga raporo kwa mabuja First, business and uri indege do indege nini 7517. flight MK751 yerekeje San Francisco indege igiye guhaguruka i Kanombe ku kibuga cy'indege ahagana mu masaha ya sangahe bose ya nimugoroba sane zishyira saa nta kindi cyabaye indege yarazamutse dore umusore kwiruhutsa do yari amaze igihe azikata zigera yongera gutega indege leta irakubanira ubundi leta nta keza kayo bagukoza hasi keretse bapfa kuba ubundi hari ibyo bagukekaho bibangamiye umutekano rusange umusore yagiye mu ndege dore kwiruhutsa do yari azi ko bishoboka umukobwa wamubaniye iminya nakubwiye ngo shift yanjye yatangiye mu gitondo She's lying. ari kubeshya She hasn't left the office in 24 hours. telefone y'uwo mukobwa ntigeze iva muri ofisi y'amasaha 28 ashize umukobwa ukora ku kantu kaka harya babyita ngo iki ahantu bavurira amatungo ubwo no hôpital des animaux twagiye ibintu byose ni simple life hakuno Hunter Front. aho bakeka ko wa mugosti yaje kwivuriza bakimara kumurasa yaje kwivuriza muri kariya gaklinike k'amatungo sasa ikibazo kiri hano gihari ni kimwe umukobwa uhakora avuze ko atavuye aho ngaho amasaha 28 kandi ngo telefone yari ihari Uncovered some new intel and it's hari andi makuru twari tumaze kubona ariko sensitive information. ni amakuru yakira icyo adufasha muze murebe ok tujye muri ofisi yanjye ntarebe turebe ibyo ari byo hakuno So, what do you got? We were trying to Maze kubona iki? understand why anyone would be posting this itinerary in the places we were finding it. I mean, the ghost twari turi kwibaza impamvu hari umuntu wa posting ibintu nk'ibyo ngibyo has a bounty of up to ghost bamaze kumushyiraho miliyoni 10 z'idolari ku muntu uri bumwice Anyone had that info, why not keep it to themselves, right? rero umuntu wabonye ayo makuru bwa mbere ntago yagumanye wenyine yana And But we can't trace the source. But twakomeje guhiga ayo makuru ahantu yaba yaturutse where it's gone since posting, and ariko mbere y'uko tubona ayo makuru yaturutse uwabipostinze yayisabura it's bad. ariko andi makuru naneho dufite niyo mabi cyane yereka hakuno bantu basomye email ya miliyoni 10 bari bashyize kuri ghost can Matrix we ibintu ndi kubona bimeze nka Matrix ni ibiki In the short time it went online, even mukanya nkako guhumbya ayo makuru akijya buried as deep as it was, nubwo byari bihishe bitsimbye kure around the cyane world 30 times. ayo makuru yahise downloading inshuro zisaga 30 Country in the Western Hemisphere that doesn't have a bounty in the ghost. kandi hari igihugu kimwe cyonyine muri hemisfere y'uburasirazuba kitashyiriyeho amafaranga the ghost kumuhiga nicyo gihugu kimwe cyonyine Owns and oligarchs he's stolen from. hakuno
abantu bose arabanza arareba neza yitonze arumirwa. That plane is full of killers. Utangiye kumbwira ko iriya ndege yuzuyemo abicanyi bagiye kwica Hunter, bagiye kwica The Ghost bari kumuhiga cyane. Hey! Ya ndege umusore afashe yuzuyemo abicanyi bagiye guhiga bagiye guhiga Ghost. Ghost nawe ari muri iriya ndege ariko nta muntu uzi ngo ni. Ni ngombwa se tubwire andi makipe abishinzwe bazamura indege oya. Stay calm. Za ndege z'imigi mwe mutuze. Mukomeze mugume mu kazi. Okay. Nobody on that plane knows what the ghost looks like. Muri iriya ndege nta muntu uzi ukuntu Ghost asa. His identity before anybody else. Rero tugomba kumenya umwirondoro wa Ghost mbere y'uko hari undi muntu uhita awumenya. Ayo makuru duhita tuyahereza Reyes ASAP as soon as possible. Excuse me, agent. Munyangana aba agent yego mabusho. Ako gakobwa ko ka veterinary kabimye makuru mutangire mugakomagura utuntu two mu mirundi. Sawa nakoze mabuja. Mubanze mugakomagure mukavane mamaryo. Hari ukuntu bangombwa ko inzego zitabaza imbaraga. Kugira ngo nyine none se niba umutekano w'abantu miliyoni uri mukangana tete. Yego kangukano. Girisho wagize ijoro ribisa umusa. For you, brother. Bisa nkabyo ndakumva mwana. I've been there. Nanjye nigeze kwisanga mu bintu nk'ibyo. You know what they say? Sikuno bajya bavuga. The darkness is always strongest. Bajya bavuga ngo umwijima iteka uhora ufite imbaraga. Stars are crushed. Kugera igihe mu gitondo bigeze inyenyeri zigashwanyuka. Hanyuma ukabona izuba rya mu gitondo umuseke ugatambika. Icyo gihe nibwo umwijima ucika intege. I was born Cayetano Montoya. Njye navukiye muri Cayetano Montoya. But that was just a toxic label other used to smother me. Ariko hari ahantu haba abandi bantu bakajya banserereza. But I broke free. Ariko naje kuhacika ndabaho. Cayenne. Ubu nabaye umukayeni. Cayenne knows that if you don't chase your dreams, kandi umukayeni ikintu abazi nuko inzozi zawe utazirukanseho kuzikurikira. Dreams will chase you. Inzozi z'abandi zo zirakwirukankana zikagukurikira. Okay. Positive, my friend. Nshuti yanjye jya ukomeza uri positive mu buzima wibere mu mahoro. Ntukagire ikibazo. Everything will become clear. Ibintu byose uzatangira kubibona neza. Okay. Masa. Kaje ku gatelefone hano ndaje. Musore hano do. Ni Reyes mu ndege. Reyes ari mu ndege hano. Ebe. Come on. You know this? This, come on, this is inspired like Urarano abayibere muri vibe ziyo utamenya niki. Mwe ntago mwabimenya. Kambeje hakuno. Ebe. Fuck champagne, yes? Champagne rakijeho. Champagne se nibi. Help with some very serious business. Umuso nshaka ubufasha bwe kuka business kari seri. Serious business. Business iri seri. Ubufasha nshaka. It's the choreography of my new show. Show yanjye ngiye gukora nari namaze kubona utudense nzabyina. Just can't decide the final move. Ikibazo sindamenya akabyino ka nyuma nzabyina. Okay. You mind if I show? Hari ikibazo nkweretse? Please do. Nari binyereka please do. Wenyereka nari bakuno n'umurara n'umutiti. Yo quiero que te sientas como yo. Kangwereka kandi. Abyina nka kapo. Yo quiero que te sientas como yo. Umubyinnyi ari musa. I see. Nabibona. Zakoresha akaye kamuvu. Can't you do both? Ntabwo wazikoresha izo move zombi se. It's the positivity I'm talking about. Nibyo nakubwiraga ngo ujye uhora wifite umutima mwiza. Nzi ko kariya kantu koko katwika umusa. Let's drink. Reka tunywemo kabisa umusa. Si ubona ko uri umuniga wanje ahubwo wowe ni ikirara bahuriye mu ndege. Filime witonze. Tano. Yes. No. Nice, thank you. Urakoze mwana umusa. Uno no es ninguno. Ikirimi hano ntazi. Uno ntiwangiga. Show. Umuraro uri hano. Yakuno. Kwandika message. Sereri iramufata. Sereri iramufata hakuno.
ari kwandika message isereri iramufata karabaye hakuno isereri arabanza araserera ari kumva ibintu by'isereri yaserereye guhaguruka gutya biranga mwihanganye ni inshuti yanjye cacira bari bicane inshuti yanjye ko mbona ufite umwera Get on. Kigali we. Kubera icyo utari gusinzira. What did you put in my drink? Mu bikintu cyo kunywa cyanjye ushizemo ibiki. They gave you enough silicin to. Uhaye ikinya gihagije cyashyira ifarasi hasi. Sinzi impamvu utari gusinzira. Hakuno mwana umenya ngiye ariko ubu utazi utuntu ngiye mba nikorera kuri hano. Ndege. Hey. I guess that's your butler. Ndakeka rero uraraburishe musore umugabo hakuno. You think you're gonna take my bounty? Cayenne's 10 million? Urakeka ntari gufata miliyoni 10 za madolari nje munya Cayenne sha nanje ibyo biceri nabi bari musore bamuhaye ikinya. Yaye mafaranga se kandi uri kuvuga ngo bashireho umuntu bounty. Ibya biceri bashireho umuntu bundi avuga batumuza nari umupfuca ari muzima arabirya. Uratse uyu mugabo nirwanye ngenda muzi yagukinira disputed. Poko fite ikintu cyitwa umugeri. One two Gasani. Hey, you're a funny guy. Musa koko nusekeje ngo ntago ya bounty that is gonna make me a star. Amafaranga agiye kungira umustar bounty. Ibya biceri bashyiraho umuntu nububona amaso bundi nububona amaso bumena amakuru kiza no utari bubari ngo bibone do wapi hani imitsi itangira kwibama na bamuhaye ikinya. Hey, kubita utwe mwitara. Hey, sare nawe ariko kabaraga gacyasigaranye kigabo kiramwambara kubita umutwe kuri toilette hakuno. Ebe kigabo ngwino hano ani nyama zose zibanye imitsi bayatangiye kwibana ikinya ni ikintu kibi. Ikinya wumva nyine umubiri wawe wagera undi muntu ugutwaje do kweguka kikoryiwe. At first I thought that you might be the ghost. Bwa mbere natekereje ko ari weho ghost naje guhiga ndege ngo yuzuyemo abica. Look at you, man. Akirebe mwana Kigali we. Yeah. Shoro ryiza mwana umusa ni gadifuro hakuno umugabo we si yipanye. No. Nica ari no kwibaraguza. Munigana ifuro uyaterura akagura terekaho terura akagura terekano ukazamura ntibyari gukunda yambara ikigaraba kizamura cyawe. Hey, Gihorihori yagishinze mu cyuma kigabo cyari kimwishe igihorihori cyagiye mu cyuma to yagasana tora ubwonko do bwasige ku cyuma cyitara hano. Bebe Sudano ka message tatanga raporo muzi n'ikindi mabuja nisha umuntu. Musore nayo no bamuteye nimba ari ibinya nimba ari ibiki kigabara kishe habuze rimwe ritanga biri cyari kimukozemo akazi. Hakuno ibi ni ibiki aha niho Reyes bamusanze kwa musanze ijoro ryashize. Kuki twamusanze? Exactly who is this guy, Brent? Ese bundi uyu muntu ninde Brent? What do you call his last handler? Duhamagarira handler wari umushinzwe ubushize akiri mu kazi. He's disavowed. It's a waste of time. We baramutereranye twaba turi kwangiza igihe. Because I'm not sitting in front of a congressional. Nje nago nzicara imbere ya congressman. That's a marked out contract where the fuck he is. Je kumubwira ibyo uyu musore yakoze ntanabizi twirengagije ibyo uriya mu veterinary muri gutocariga. We nta uzakubaza uyu musore yahoze ari secret service. Kuki? He wasn't a merc. Ntabwo yari umukozi wacu yari secret service. Secret service none ni babandi nyine babakora bukuru akenshi baba bacilinga na perezida gusa. Perezida babwira tuvase kari akantu mukari akabazo mugakemure mushako nta hantu reporting usibye kwa perezida nyine gusa. Seriously? Koko cyane. Who did that?
umusore yakoze dore ka kabari bamusanze meje ari kwisina akavuga ati ntago mwandika ngo nisine cyumukinga kiri hano byizere cyangwa bireke banza urebe neza ka message maze kwica umuntu n'indi message iraza do hey hakuno muri toilette yo mu ndege nakabara gafite ibintu by'imiti utamenya hakuno yikuruye sinzi arikurura hakuno zano banza gufatira isabune hano banza arayinywa isabune y'inywera uraruka arabanza kunywera isabune hano banza aruka ibintu yaranyweye ibyari byo sinzi ngo ni ibiki ndege iracyari mu kirere tuvuye nanone hakuno mu ndege muri ya ndege imwe kagabo kari hakuno muri kagwa hasi mu mizigo kagabo agasura do afite ibyuma ni intwaro afite ibyuma afite intwaro afite ibiki n'ibiki byose ebe hano ikintu yabonye hano nimba ari igiki sinzi ntiyabitinda kagabo kandi kagurutse mu ndege kagenda do kobwa ufite amaso ameze gutyo gabacaho ufite nka badge wagira ni nka air marshal cyangwa ushinzwe umutekano wo mu ndege acaho kwa agacaho kagakobwa gafite amaso tubonye kameze kuri agacaho nako karamugurye yemwe kumba umusore ahari muri toilette mwadufasha mugafungura inzugi babakozi bo mu ndege baje hano mwitonze gato muretse Do you need medical assistance? None se nta bufasha bw'ubuganga ukeneye nimba wenda ufite ikibazo tuze tugufasha. Do. Hakuno. Yakuba. The matter protocol. I'm demanding you open the door. Bigendanye n'akazi ngiye kugusaba ufungura umuryango. Mwe mwitonze umunota umwe ariko namwe narwaye iki n'iki nago bigiza. Constitution. Ari ni constitution cyane constipation ni constitution twikomene. Marshal, open the door. We genda Sky Marshal fungura umuryango. Dushinzwe umutekano wo mu ndege. Yarebye hakuno yasabye updates baramubwiye bati updates turaza kuziguhereza mu kanya. Yano. Do. I've been air sick. Kirere cyanguye nabi. Rero kubwo umutekano w'abandi bagenzi. Hari ibibazo bike nshaka kukubaza. Cyangwa uri kunywa ibiyobyabwenge byakugize imbaraga. Ese murabizi neza ko uyu mugabo ari air marshal? Mwana mu betting. Excuse me? Uvuze? Oh God, is that blood dripping from the ceiling? Ayo na amaraso ari kuva muri plafond y'indege cyangwa. Muratse pako. Shiramo ari. Mwembi babiri namwe mwinjire ntihagira umburanye. Nona. Sikigari we. Hakuna itabinjizamo hano musirikare. Sabinjizamo hano igitaraganya bigishyushye. Kiragurikira abanza. Sano. I don't have to use these. Nizere ko atari ngombwa ko nkoresha utungutu. Hakuna fata ni pinga. Ukora ibiki? Fata hakuna pinga arabanza zirika. Eya masho wabo. Yene bufasha bwanyu. Aragiye kutwica umugenga agiye kutwica. Ni ikigori gishyambitse utuntu twa pingi. We mutu. Mugerageze mutu. There's another Sky Marshal on board. He'll come looking for us. Harundi mu Air Marshal agiye kuza kuduhiga do. Bakiraho. Amanuka akaboko kundi muntu yishe. Listen, what I'm about to tell you guys. Mumbaze mwumva icyo ngiye kubabwira. Absolutely crazy. Mushobora kumva ari ubusazi. But you're gonna have to trust me. Ariko birabasaba ko munyizera. Muranyumva? Okay? Why should we?
iki gituma kitukwizera rero iki gituma munyizera I didn't kill him. kubera ko uyu muginga ntamwishe hariho nishe se sinari kumwica zigakabyo zitane ariko nari kumwica yatuma mwica uriya we yatumye mwica wowe uri cyane genda umukozi wa FBI ndi maneko wa FBI twereka ibyangombwa tukwizera ni abakozi bo mu ndege si mwabakobwa mwe si ibyangombwa mushaka Department of Justice to attach to Thailand bagita Agent Lucas Daniel Reyes official number 808 abereka ikarita ye muri phone oya dusha bajanya we naje pite wa marine aha tugeze muri situation ngewe nawe n'abandi bari mu ndege kwisangamo kandi iyo situation twese tuyirimo someone that's on this plane uri gushaka umuntu uri muri indege Other people looking too. N'abandi bantu bari kumushaka. Yabasobanurira n'abakozi bo mu ndege ne. Bari kumushaka ngo bamwice ngo bamwice. Absolutely lovely. We need to tell the pilots. Zinikindi dukeneye kujya kubibwira ba pilot. Marshal, get me the map. Cyendo bibwira ba pilot munzanire cyangwa se mushake Sky Marshal munzane manifest y'abagenzi bose binjiye muri iyi ndege ndayishaka. List y'abagenzi binjiye mo. Let's go. Muze tugende nako buretse. Can you find me something to change into? Nata wanshakira imyenda mpindura ko imyenda mbona ari ibibazo. Ya mbere bamuzanya hakuno baza kumuha amapinjama. Yebita. Mapinjama. Asikigariwe. Fata imbuda kuyibikirago. Ica mukaguriragwa hakuno. Kobwa iriya ni umukozi wo mu ndege we. Koba bwamwisha abantu bari kwica abandi. Bimeze neza ibintu byose. Ntago binkwira ariko simbona sibikunda wagira ikintu nkorera hano rafasha kure hano muhaye imbunda none se urajya unyibike he tu mukobwa ariko ntagwa genda muri ndege ugenda namo n'imbunda niyo mpamvu nkubwiye ngo shaka icyo bikoraho nyine sinakubwiye ngo imyenda iyi mbunda iramutse ihanutse yahumura ntago yakora so safety iracyafunze nakirafunguye iyi ni list y'abagenzi tugeze mu masaha kuzantu bararyamye abantu nibamara kuryama turatangira tuzenguruke mu hakuno ari kunywa bwa buyoga bwo mu ndege turukuna gasuka mujya mubasha kuvugana na ba pilote mwavuganye wapi ntago turavuga okay bavugisha aba pilote b'iyi ndege bavugisha abapilote b'indege we tugiye gutangira tuzenguruke muri kabini tugende turi amasura none n'igisura kibi kimeze nk'icya iki se nyine 36D they asked for some peppermint tea about 15 minutes ku ntebe 36 D bansabye icyayi mu minota 15 ishitwa wa mujinga uri kunyinisha cyangwa bamwana naye ndi kugerageza gukora akazi kanyu gusa wikugira ikikorya ntabwo uri kubyumva mwana zinikindi hari ikibazo ndamutse gukubisa akantu gahwera nkakuzirikisha twa tuzip tie y'amasho yari afite areka nkabanza nkajyana icyayi so kinga we ubona agasore kari hano kapanitse byakarenze ebe sore mu ndege do masaha y'ijoro masaha y'ijoro sore uko agenda hano ibi ngibi mbisanze muri puberi hano iki baji ya Air Marshal kari Air Marshal twigeze kubona akurikiye n'agakobwa uyu kureba hano iyi nzira igera hasi mu mizigo we byagenze nkeneye kugera hasi mu mizigo hari indi nzira igeramo hariya cyangwa acemo hano hari indi nzira ariko sinzi nimba ari njye muntu nziza ntaribi ndakujyanayo sinzi nimba ari njye muntu mwiza wo kukujyana umukobwa ahita amubwira ati ngenda kujyanayo mugende njye hano hari utuntu nkiri kureba ngifite ubwoba umukobwa ari kwitanga hakuno Air Marshal bamwishe uyu niwe Sky Marshal wundi wari uhari niba ukunda uyu musore yasize amufungiye muri toilette si Kigali we musore hano
gutekereza yitonze byamucanze sinzana ari buvana umuntu si ibi bintu bishoboka bite ubundi umuntu muri gushaka ameze gute ako urashyushye kuki ko mbona uri kubira icyuya urashyushye muko icyo cyuya uri kubira ntabwo ari icy'ubushyuhe ahubwo ni icy'ubukonje bivuze ngo abasirikare b'umubiri wawe bari kurwanya ikintu cyakuzonze nanjye iyo nabaga nakomeretse nuko nabaga ameze nishimagura nkora ahantu hose njye nagiwe nterwa ibyuma nkaraswa bakangonga uko wabyita kose sibyo narashwe inshuro nyinshi nterwa ibyuma barangonga uko wabyita kose muko sha nawe uri umuhanga kuba babashije kwishyira mu bakozi b'iyi ndege kuki nshaka niko kazi kanjye bwazamura ishati wambaye kigeho ukapfa musore hano ese abantu bose bari gutekereza ko umuntu twaje guhiga Ghost ari umugabo w'igikwerere mu myaka 30 n'ingahe kumbe Ghost n'akana ese ufite imyaka 10 n'ingahe muko kana k'imyaka 16 kagakobwa kweri ni icyagasari wasaze musore Jibi ntago nshaka kubyivanga je mfite akazi ko gukora kirano frate kobwa chachi gabo twabonye sasu gasani cyo kuri gukora ibiki uskwaru ugiye kutwicisha twese gasani byiza uri kuva amaraso umukobwa kobwa ikibazo mu nda isasu ryakwinjiriye nyine ese urabizi ko muri indege harimo abantu amagana n'amagana bashaka kukwica kandi ari we muntu wenyine yewe mfite ikibazo mu nda ukuntu isasu ryakwinjiriye ese urabizi ko hari abantu benshi muri indege bari kugushaka ngo bakwice kobwa niwe The Ghost baherekare bahiga ninjye jenyine ugukina uri muzima aho uzundi wari urashaka ari uko bigenda je byamfasha iminota 15 gumenye uri we ese ninde waguhaye akazi uko nkurikije uko mbibona ntabwo uri FBI nyine irebe nta nubwo uri soba wanasinze je kuva muri ibi bintu nibyo nshaka kuva byo nta bufasha bwe nkeneye je nakwitaho hano ntabwo byumva muko hano nta kavuyo nshaka ko kaba je ndashaka kuza kugutanga indege maze guparika ni sawa urabizi ariko ko mu masaha 10 n'ubundi ntaba mbuze ufite amategeko hano mu ndege n'ubundi ntago nabura amasaha 10 yose bataraza kuwumiga nk'umukozi w'indege ese ibyo wigeze ubitekerezaho neza umbwira mbere yo kuvuga ngo uze ngo umfungira Kigali we wamugana cyahita kibazo ibi bintu bigiye kumbangamira kuri aya ninjye ugiye kukubangamira ahubwo okay so Listen, Ghost, here's the plan. Umva se Isha the Ghost we hano hari umupango. You're gonna stick with me and keep your head down while I protect you. Ugiye kugumana nanjye ubika umutwe uyoberanye ngiye nkurinde. Who we're up against. Tubanze tumenye abo turwana nabo tuhanganye nabo. Yo. Hari ikindi gitekerezo kiza ufite yego. Not actually, and they all have one thing in common. They don't include. Bose bafite ikintu ngengira amategeko ngenderaho nabo bafite amategeko bagenderaho. Ariko hari ikintu kimwe cyonyine dushehuri ngo wibimvangamo, Sibyo. Unfortunately, none of those are going to work because ibyo bintu ntago biri buze gukora. My custody. Kubera kuba n'injugufi. I said. Nakubwiye ngo. You need me out there doing flight attendant shit. Urabizi yuko uri buze kunyeneye kugira ngo uve muri iyi ndege. I draw suspicion and respect. Bitari ibyo nimbura barakomeza bakeke. And getting myself killed. Kandi abantu nibakomeza kumbura bashobora kumenya undi we bakanyika. Only you can't have because you need me alive. Rero ibyo ntiwabasha kubyanganira kuko unyeneye ndi muzima. The Ghost yamubonye umusore yamwiboneye. Why? Unyeneye ndi kwa mugani kucu uhenewe. Honey? Yeah. Shaka bagwa amafaranga ye amafaranga. Iki? No. Yo. Something more fundamental.
wenda ikono cyo ushaka atari amafaranga n'ikindi kintu cy'agaciro. Desperation. Ndikumva ndi guhumurirwa kuba waracanzwe n'ibintu w'isi yaragucanze. Ushobora kuba uri gushaka inzira yakuvana muri ako kajagari uhoraho. I only smell condescension. Kuno umusore with a heavy waft of arrogance that's gonna get us both killed. Icyo ndikumva n'ubwibone n'umwijo gutonyora ufite ugiye gutuma twese batwicaga agakobwa. Gabanya umwirya ureke ngufashe. Hey. Fine. So. Kuno. I obviously don't trust you. Je ntago nkwizeye. But I guess this is the best option. Ariko byibura ndakeka kariyo mahitamo nsigaranye yonyine byaka kanya. Arandi mahitamo mfite se. To the pilots. Tujye kuvugana n'abapilote b'indege sasa tugende nari. Okay, nari. Ciao. Hey. Call me Isha the Ghost. Kandi niwongere kunyita Isha the Ghost. Casper. Shaka nkwite ni Casper. We mfite imyaka 25 waci Caritas. Kuki? You're not gonna find a chapter on this in there. Mwana ibyo bintu ntago uri buze kubibona mu gitabo. Dukora iki? This door locked until we land. Mukomeze mufungura urugi paka tugeze hasi. Mutaza kugira undi muntu mufungura usibye nje. Hanyuma saba abakozi bo mu ndege. Jemba bwenge njenyine. You don't know which passenger they're looking for. None so mugenzi muri gushaka ntago muzi ukuntu asa. Babanze kubabwiza ukuri kose. 8 hours? Biradusaba amasanga yo kujya duparike nk'amasaha 8 niyo asigaye. Okay. Naribi kugira ngo indege ikaruruka irandinge. Filime witonze baza gufunga indege hano. Hey. Ariko kupita indege abapilote baba bari hano. Ebe. I call in. Amagara wumva ukuntu bimeze mwana. Reboot it. Shano ko zavuye ziri booting, nyine ziri booting. Kuno. You know, this might not all be all bad for us. Ibintu bishobora kutubera bibi twese. Sully. Ding ding. Ntago ibuka filime ya Suri. The tiny plane on Hudson guy gets a book deal. Wa mujinga waparitse indege akayiparika ku mugezi wa Hudson. And a movie? Ya filime niyo uri kuvuga. Hanks. Baba mwita ngo iki harya Captain Sonny Hanks. Yeah. Ko filime bayita harya Hanks. The Plane kuntu nk'ibyo. Tumva narayikoze filime y'umusaza uparika indege akayiparika ahantu ku mazi. Abagenzi bose akabatabara. Hanks. Natwe niko. Lois, bimeze bite? We. Okay. Meze neza. Meze neza. Yeah, no, I'm absolutely fine. Meze neza. From the fact that we're 40,000 feet up in the air with a plane full of people. Ariko nimba mutabyibuka turi muri feet ibihumbi nka 40,000 40,000 feet. Ibihumbi nka 40 mu kirere. Ndege yuzuyemo abicanyi bihishe. Hariya hari umwana w'umukobwa nawe ugira allergie y'ubunyobwa. Yaransabye ji ya pome. Nabonaga ameze nk'ugiye kumva n'amaso we umusa. Urabifite mwana. Got your back. This? Tugiye kumera sawa ibi ndabifite. It's our safe space. Hano niho dufite umutekano. Stairs, check out first class. Ngiye kujya gucunga mu bagenzi bo hejuru. We n'umukobwa biziranyeho nago. We bimuvanga mu mwana. Sawa. Show. Yengagiye kujya kureba mu bagenzi bo hejuru arebe nimba nta bicanyi bari. He needs a coffee. Umugenzi wicaye ku mwanya 8 je akeneye ikawa. 7D needs a wicaye kuri 27D akeneye ikiringiti. Hanyuma wicaye ku 9G sinzi ibindi bintu akeneye. Hakuno yagiye gucunga abagenzi. I'll get the coffee. Sanari uwo mugenzi wicaye ku 8G reka mushyire ikawa. Wewe ujyane ji nari. Hakuno baba batumye n'iki. Oh no, I'll get the juice. Sareka njyane ji. Humeka mwana. We've got this. Humeka mwandi buraza kubikora humeka. Umukobwa twamumenye newe The Ghost. Yaje yigize umukozi wo mu ndege. Kobwa nimba mushakira iki yaje hano. Twaye tubazana ikaho nyakubahwa. Nakoze namwe murakoze gushima. Hakuno kobwa umukozi wo mu ndege. Which is a bit naughty and now yaje mano hejuru. Just rub it in a sort of clockwise motion. So just take your time. Yaje muri you to enjoy. Can I get you anything else? First class. I can do. Hamwe ingagari zicara buretse ariko buretse ariko kuvugana n'ingagari. Bazane champagne cyangwa ikigwegwegwe. Issues called down. Nyene list y'abantu. Isha yampamagaye. Tuburiwe ariko twese dufite akazi ko gukora n'imburi na FBI n'ibice. A lot of money for first class service. Bano bantu babishyuye amafaranga benshi kugira ngo baze kwicara muri first class tubaye service neza. Rero sinshaka kuza kubavangira sohoka ndaje ngo ibyo ushaka. Diamond Elite. Baba bice muri uriya none wowe ni Diamond Elite. Okay, the notorious are giving bad reviews. I don't need that.
si amakuru yuko bafatwa nabi baramutse bayatanga ukuntu indege yacu kampani byayizambana bana kakanya Gareth we yego ndi kugusaba ibi bintu neza mu mahoro hari umukobwa avuye wamfasha ukama manifesti kiri muri ibyo gakobwa kavuye hano cyawe uratse musore oshi waninja oshi basanye sigatora imwe ritanga abiri gakobwa shukunyishana rekera mu mata to uratse sane ku mutwe ndakubwiye ngo rikiro kobwa fired ikirebe cy'igishinwa to fatishano rirabanza riramwemeza uretse napfuye uretse to ajugunya ininja zirayi ininjira zidaha fata ishano rirazifata ayiwe cyawe akuno jazibanye umwana kandi ndarakaraga kubita ishano mu birahuri hano cyawe ikirahure mu jisho uyu nawe yarumiwe ikirahure mu jisho do Yesu Kristo do akuno mukobwa musore igana ifuro shimangira ikirahure mu itara ko kanya kiri muri ibyo baramutamika mama we mutamika aka kagabo ndakazi nkazi mu filime kombo ninjabutse kinjabutse fata ikimene cy'icupa hano filime baba bayita ba Podi n'abandi bose bari kurwana ibintu nzayibabwire nya Thailand n'inyibuka fresh ko kamaze kubyiba kazanyemo n'ubuntu bw'ubutama yambariye vanizi byebedo trades ni byebe by'ibishinwa fata icupa cupa mu ngoto mu ndege cupa uratse mu ndege uratse kimene cy'icupa mu kananwa musore nta mikino sikigariwe tarajya kora akagabano karamufata gira gutyo arabanza zamuka hejuru mukecuru nizi foke nkwereke wa mukecuru w'ingagari twabonye hakuno data mukecuru rero tugende yewe n'umukozi wo mu ndege agomba kwita ku bakiriya aba basereri byabo atabirimo buretse laptop buretse kirasama bako ku mutwe laptop itizima laptop isizima simukumvisha mpe Windows 7 kabisa sore kirao baramwambara nanone kumpe hakuno mukobwa ukari hano yangane amadollar. Would you happen to know where one can find $100 million in stolen cryptocurrency? Wamfasha ukandangira ahantu miliyoni 100 zibwe mu cryptocurrency y'amafaranga ye ari digital yaba yarabuze ngo bwa nyuma ayo mafaranga hano bayabonye muri Djibouti. Iyo nkuru nanje nigeze kuyisoma. Laundered money, right? Sa amafaranga se n'ubundi yari yaravuye mu bintu bitemewe n'amategeko. Ubwo nari kuzinga utuntu sanga iki kigabo cyamumenye. Aba generali bake abo muri Yemen. We certainly did. No, namakravati. My associates in the Congo rero ikibabaje bagenzi banjye dukorana bari muri Congo to describe the likeness. babashije kumbwira ngo umuntu watatse akiba ayo mafaranga ukuntu yari ameze. Ikintu cyanangaje sinayi niteguye yuko ari kiraho chewe umugabo hano agwa kawo Coffee not sitting right. Ikawa nagwaye ntago ikuryoyese ryama mu mahoro kumbe hakuno harundi bari guhondagura
uretse zingi gabo zinga umugabo w'umutindi yewe kaba karagafata arakaca kavuna yitendeka ku ijosi renga kontwari iwe ararikonyora ararigubanya rigubanya bya bintu bijya mbabwira ngo akaboko iyo kankubise urushyi njye ntago mpindura umusaya ngo ukubite na ahubwo ako kaboko mpita nkaca so simple njye mpita ngaca n'ubutaha katazagira n'undi gakubita. What the fuck? Kigali we hakuno sore yarebye hano muri telefone hano Samsung A12 ukabona phone bwiza kabisa. Jezano Anybody hear anything back there? Kintu uri kumva inyuma ra ngwino tugenda ariko washya Taiwan gang igenge urayizi hari impamvu baba bari kugwiga igenge maze kurwana nayo wasanga iki none kubera iki bari kugerageza kunyica bafite n'ifoto y'umusore muri telefone wowe ka I don't understand. Kiyo nago mbyumva ariko icyo tumva se koko ntago uzi impamvu bari kugerageza kunyica umukobwa ntabyo azi bari kwihigira umugabo niwe bashaka kwica Are they after you? Robbing us. None se kuki we bari kugwiga ubundi kuki bari kuduhiga wa mugani Ghost may have blown up an electronics factory in the territory of Masai. Bwabana yaraturikije nk'uruganda rukora ibyuma bya elektronike muri Masai. Would the ghost do that? Ni iki cyatumye aruturikira ni nkawe yakamubwira ati naturikije aho hantu kuki wabikoze ariko ntibashaka ko kariya gasore kabyumva ko uyu mukobwa ari we Ghost. Child labor. Bakoresha abana mu kazi bakoresha abana batarageza imyaka. As in slaves? Noneho nta nubwo babakoresha abana babishaka babakoresha nk'abacakara batanabahemba batanabagaburira. Sawa ibyo uvuga ibyo byose wana. Cyose birandeba uyu mukobwa niwe The Ghost. The whole world is glued to their screens all day, not realizing that their cheap phones are made. Isi yose imeze nka itari kubibona. From little kids pulling. Mwese mwirwa muscrollinga mu screen yanyu mutazi ko kugira ngo izo screen muzigereho. Baba bakoresha utwana duto twiminjere wako. We have to figure out just how fucked we are. Tugomba kwanza kumenya ukuntu ibintu byatuzambanye uko biri. Dushake gale. Ubanza scanninga hakorera. And you, Rory. Rory wewe wamukinge ngwino. Dead bodies. Ngwino mfashe imirambo, Yeah. Imirambo, ngwino mfashe imirambo nyine. Hakuno sa gutwara imirambo indege abandi bayikora imisuku. Oh my god. Mana yanje. Mafoto yarayohereje. Kubera iki? He said that someone's put a hit on him. Yishe bano bagabo arambwe ngo ari umuntu wamutanze kuri liste nawe ngo yicwe. Wamuteje abicanye. You just put a paranoid psychopath in the mix. Ese twigeze tuzana umusazi muri aka kazi tubimuvangamo mwana. Yo musore ko mbona ari umusazi. On that plane too. Urabizi kiriya ndege irimo n'abasivili. He has no reason to lie. Nta mpamvu yatuburiya musore ambeshya. Saying he's lying. Ntago mvuze ko akubeshya. I think he's just deranged. Ahubwo yabaye deranje bamuvangiye bamuderanjije. Agasani yavangiwe. Okay. Brunt, no more bullshit. Excuse me. Blunt, nta bundi bugoryi ucana. Which shit officially just got out of hand and ibi bintu bitangiye kutuzambana niba utari kubibona wewe ko bikutuzambana. So I need to know exactly what the fuck we're dealing with here. Nshaka kumenya ngo ninde duhanganye nawe hano. Bebe. She gufunga imabuja watanze itegeko ari umusore ngo ajye mu ndege. Cyiza. When Reyes was in the Secret Service. Reyes agikora muri Secret Service. He was in a detail overseas in Bangkok. Yahawe akazi ko kujya gukorera muri Bangkok. Detached as part of a team to babysit. Agezeho baje kumuvana kuri timu ajyana na boss agiye kureba agiye kurinda umuntu w'agaciro. Yaragiye kurinda umukozi w'agaciro. Ariko deeply disturbed diplomat. Yari umudiplomate ufite ibibazo wavangiye mu mutwe we. Byari ikibazo umudiplomate yaragiye kurinda. Yari yaravangiye bingana iki? Let's just say that he
katuvuge ko had a fetish for beating up young prostitutes. yakundaga kuryamana n'abakobwa bahawe umace, bano bakobwa bigurisha indangamirwa. Yakundaga kuja mu ndangamirwa, mugane w'aba bahungu, ariko akazi ibyo akora akabikora asa nkaho azibabaza cyane nyine tu. Lucas didn't get the memo and rero Lucas yananiwe kujya byihanganira mu boss we. He snapped. Arangije arigumura. Spectacularly brutal fashion. Afata umwanzuro uhambaye ajya kuri boss we arakubita aramwica. Yaramwishe. Okay. Well, fuck that guy though, right? Son of a bitch. Cyo kigorya ariko ndumva cyari kibikwiriye. Igihumbi ku ijana cyari kibikwiriye ariko. Except his brother is the deputy director of the ikibabaje nuko umuvandimwe w'uwo mugabo uriya musore yari yishe yari deputy director wa CIA. Gasani kuki has been hunted ever since. Kuva icyo gihe yarahizwe. Then please tell me just how you know so much about him. Undi musore umuzi ibintu byinshi bingana gutyo gute. When all of this went down. Nje nawe twarateretanaga byose bijya kuzamba kuki. It's tragic. Nyine ni ibibazo. My career with the agency was on the line, so I gave him icyo gihe kariyeri yanjye yari imeze neza mu kigo muri agency, ubwo nyine ni CIS, Central Intelligence Agency. Byabaye ngombwa ko umusore mutanga nyine ndamureka. Boyfriend wawe mwana uramuraburiza. Naramurabuye ariko. Gave him a head start. Naramurabuye mu hitangiro ryiza. Ariko arakiruka. Still alive considering all the hard motherfuckers that have gone after him. Ariko aracyari muzima nubwo akirukanga. Not returned. It's like the years have turned him into something. Bisa nk'imyaka yose yamaze yageze ikindi kintu ahindukamo. Kitari umuntu se. Yahindutse ikintu gitandukanye. Hakuno cyecurano do. Ebe. What Galet. did you do to Mrs. Nazareth? Mrs. Nazareth wamukorera muhaye imiti musinziriza. Muhaye nk'uducupa tu. Nyine byari byamucanze kuza kwicarana n'abantu hano muri economy bamutererera iji. Byari byamucanze. Hakuno ebe. Sho. Dufite ikibazo. Cheka. Komeza inyuma dufite ikibazo. Kirano. What's this? Binibi. Another factory? Rundi ruganda turikije se. No, another region altogether. I gave him a sedative. Ni imiti namuteye. He's dead. We yapfuye. Yeah, I'm not a doctor, so. Ubwo asa namuteye myinshi reka nje ntago ndi umuganga. Ariko nawe yaraje kumwica. Me up, give me a bunch of this shit. I don't know what it is. Umuveterineri ari imiti yampaye hano sinzi ngo ni iki. Morphine, ama antibiotique, ama adrenaline. How am I supposed to protect you when all of your enemies are trying to kill me and you're out gallivanting? Ese ni gute ndaza kukurinda abanzi we bari gushaka kunyica? You're on the plane killing other passengers. Nawe uri kugenda wica abagenzi. Ask you to protect me. Ntago nigeze ngusaba ngo ndi. Coming on, who's killing who? Ese bitabyanyu ni uri kwica undi ni uri kwica ndigare. Do us a favor and go out to the galley. Wadufasha. Ugasohoka ukagenda ukareba abagenzi. Bose ukareba abakiri bazima. Ukaza ukatubwira ngo mbonye ingo yasa nabica. So reka nje kubarebera sanari. Ute ngomba kukwizera. Mubwisha ukuri. Simbyiteho nusha ntunyizere. I suppose you could try. Se ni ngombwa ngo nje kukuzirika. Ni ngombwa se. Problem. Dufite ikibazo. They have your photo. Bafite ifoto yawe. Uje. Who does? Bande bayifite. Everybody does. Buri muntu wese arayifite. Ha! Nyagasani. Buri muntu wese ifoto yawe arayifite ngo iki umusore arika. Aje hano kureba abantu bose bafite ifoto ye. Nyagasani. Biramucanga arikanga. Umuntu wese uri muri indege afite ifoto ye kandi indege zema bicanye. Bose bashaka kopi ku muntu bita Dave Ghost ntibaranamenya kari kari agakobwa umusore wenyine niwe yabimenye. Ebe bicanye barahaguruka sasa. Tangira gusirikiramo hano. Hakuno do. Mu ndege. Foto y'umusore bayitanze abicanyi bari muri indege bose bayibonye. Bose bari kureba nari ko umusore ari he. Haye muri kubona. Sare avuye mu musazi do. Ha! Buratse. Busy. Bose baramushaka kopi. Buratse. Banza teza kavuye mu ndege. Teza kavuye mu ndege. Banza. Hakuno bicanyi. Bicanyi ni benshi do. Banza gira gutya. Indege akavuyo kavutse. Meze biti hakuno. Sinzi. Buratse. Kagabo.
bakubise indege yose yuzuye abagenzi yuzuye abagabo kwepa hakurya cyari mu ndege uretse kabako ka baramufata hakuno bamunigisha ndembo nimba ari ndembo rebe mu kindi gice cy'indege abicanyi bakomeje kuza ari benshi cya kuri gukora ibiki nende kugerageza kukurinda niba menya ko ari wowe uri kundinda biraza gutuma akazi kanjye kikubaka birara umusore wababonye shawe yiturije hano waje nyuma yiririmbisha ufite akantu kakirongi hano do afata umuhini undi afata umwirongi uretse kobwa kiraho nawe bamunigana ipfura umugabo wamumenye ko ari we The Ghost uretse isora akizubara gato bamutera icyuma gakobwa nako barakajanye yapu ntoki kara zica ntoki kara zica muhini uretse zinga imbobo cyawe uca umugongo arawuvuna gusa bamuteye icyuma impyiko barayimennye tarajya kurahura n'ikigabo hano kigabo kimwifungaho kuno kimwifungaho rangisha amanura hano mwitara umukobwa nawe ari kurwana ibyo ari kurwana inkundura ni The Ghost kubita ishyano ibinika ku mutwe cyewe kureba hano abona umukobwa ari kwirwana umukobwa baramwambara kigabo gifata mu gisebe cyewe nshinga munono y'umukobwa za nkweto za nshinga munono ikigoryi arabanza shyira gutya afata umukandara wo mu ntebe yo mu ndege banza niga ikigabo banza arakiniga nakuno nawe kurura box kurutwe maraso atarukira muri kamera niga n'ifuro yica umuntu bicanyi bari kumuhigabo ni benshi gusa naye baramubazi kiraho bamurasa akantu muretse ari kumwe nanjye abandi bavuye hano nawe akura amenyo nawe turi kumwe abo mwembi turi kumwe murasha akantu ngo umuhumetso. Strip mining company tried to force them off their land in the Rudang Mountains. I brought it back. Abangaba ni abantu birukanwe na kampani yacukuraga amabuye kuva icyo gihe tuba inshuti bemera ko bagiye kujya bandinda. Master Lian and her clan ni Master Lian n'ubwoko bw'iwabo kuva icyo gihe bemeye ko bazajya bandinda. Okay, sure. Sawa. Why the fuck not? Kuki batakurinda se wakuna umusore do meze nabi rwanya intambara ari kuva bamuteye icyuma arimo kuva hangane mwana debe uraza kumira saa mwana wapi ntumbeshye ntabwo ndi buze kumira saa. You're quite fucked, actually. Ariko nanone ntabwo urembye ntabwo byazana sinzi ikindi navuga mwana. We need to find him somewhere safe. Mwana dushaka ahantu tumujyana afite umutekano. Well, the plane has his photo. Hehe se ko muri indege abantu bose bafite ifoto ye. Munkurikire. Bamutereye batyo musore. So explain this to me again. No. You'll be fine. Uraza kumera neza mwana. But why is anybody uri kugerageza kukwica? None se abantu bose ndi kubona mwica. Call down if things get fucked up. Get fucked up. We ukomeza ucunge nubona ibintu bizambye tuduhamagara hano hasi. Urashaka ko bizamba bingana iki se bundi n'ibyazambye. Funga hakuno. Hey. Sano. Musore baze byibura. Ze bapfuka igikomere.
How many ways in? That hatch and the one in the front galley. Mwana inzira zinjira hano ni zingahe hano hantu turi? Service elevator. Si byari hano muri esanseri. Can you lock the elevator? Nayifunga se esanseri. Mfite urufunguzo narebireka nje kuyifunga. Hakuno. Show. Koba sasa. Hakuno. Ifoto twayibonye. Wow, that would seem the ghost. Wendi kubona ghost wagira ngo numuzimu bano nabifoto barayibonye. Isha Malik the ghost hakuno. Hey. Ifoto ya ghost barayibonye. Musore wahise asohoka wa musore nawe uri kuri iyi case yahise asohoka hano yarari. Nabo bari mu kirere bari mu ndege. Think you got for that book deal then? What net? 30% tops? Mwana urakeka tugendeye ku bitabo biraza kudusaba kugenda bingana iki? Turaza kuzamuka nka 30 nawe pilote hano. Comms are still down. Nano bituma nawe iracyari hasi. Autopilot's working now. Says we're Autopilot iri gukora. right on course. Uvuze ngo tumeze neza twabukire tumeze ikirere. Working. Nabyo bimeze Skies neza. ahead. Imbere hari ikirere kimeze neza hanyuma se kiriya ni ikirere kimeze neza cyango. Niko. Hakuno baba bari kuganira hakuno. Kobwa nayo hano. Sinzi ibintu ari gusudira anasudira avana amashyiramo umusore we do. Jean. What the fuck is going on? Se ni iki kiri kujya mbere muko? Bwiza ukuri, bone tubwizanye ukuri. There are over 200 million abandoned kids in the world. Hano muri isi hari abana basaga miliyoni 200 bagiye baterera. Those kids. Rero nanje nakuze ndumwe muri abo bana. While trafficking ring at 7 and they mfite imyaka 7 naje kugurishwa barancuruza. passed me around. Bagenda bampererekanya gutyo hirya hino. You're thinking they soon discovered that I had a different value. Nta numwe uzi ibyo umuntu abatekereza. Nyuma nibwo baje kubona ko mfite agaciro gatandukanye. Me worked for warlords and those warlords. Abasirikare bari banshimuse bakoreraga umugabo ukunda guteza intambara ahantu hirya no hino. Corporations. Uwo mugabo nawe afite ibigo byinshi akorera. Ibigo bicukura amabuye y'agaciro. Products, video game consoles and bakeneye ayo mabuye y'agaciro ngo bubake video game consoles zino PlayStation na za Xbox mwirwa mukina amatelefone n'ibiki byose biri guteza intambara mu bihugu sha dukomeze needed but they were completely digitally exposed. Rero nubwo babikoraga bari bazi ko satellite z'isi zose ziri kuba. I had skills that were useful to them. Rero nibwo baje kubona ko nari mfite ubushobozi n'ubumenyi bari bakeneye bivuze ngo uri umuhaka wari ugiye kubaburisha kuri radar. Mwaka cyane ndo umuhaka kabisa. By the end I could bypass any firewall. Nta firewall cyangwa se system y'ubwirinzi bwa internet nimwe ntabasha kwinjiramo. Any database. Database yari yose nayinjiramo zino companies zikomeye bwirazo. Any drone in the sky. Buri drone yose iri mu kirere nayitegeka ibyikora. Kobwa afite ubwenge pe. I was forced to commit knew no bounds. Rero naje kugira gute kujya mpatirizwa gukora akazi katagira umupaka bakajya bankoresha ngo nkore ibyaha birimo kwangiza ubuzima bwa benshi. So I escaped and went off the grid. Nibwo naje gucika ndavuga ni nanjye ntari. Decade of my life trying to figure out how to make. Nibwo naje kumara imyaka yanjye hafi 10. That a reality. Ndi gushaka ukuntu nubaka kiriya kintu. Kiri ureba hariya kiriya kibox. Undo some of the damage. Vuga ni wenda kiriya cyazakosora amakosa yose nakoze. Iriya ni intwaro. The most powerful computer in the world would iriya niyo computer ambere ifite imbaraga kurusha izindi zose zo mu isi. 1000 years. Kuyubaka ubundi byasaba imyaka n'imyaka. Encryption methods. That thing can do it. Cyangwa se kuyubaka byasaba imyaka n'imyaka ndetse kugira ngo yinjire muri systeme y'abandi byasaba izindi mashini byazisaba igihe kinini. 30 seconds. Ariko iriya yo yabikora mu masegonda 30. Okay. Sounds valuable. Bumva ari agaciro hamba. Computing power of that device is imbaraga iriya device iriya computer eba ari ifite. Limitless. Ntago zigira umupaka. You asked if it was a weapon. Wambajije ngo nimba ari intwaro cyangwa iki. Iba iri mu biganza bibi. Absolutely. Absolutely. Ni intwaro kandi mbi. Intwaro irimbura.
kuko umuntu uyifite yemere guhanura drone runaka, yemere kurasa igisasu kirimbuzi runaka, hanyuma ukaba wumva se ibiganza byawe birimo ari ibiganza byiza. Je cyo nzi nuko nahindura ibintu by'ibyo ndabizi kobwa. Byibura ngahagarika ibyabaye ku bandi bana ntibizambeho, ngahagarika intambara zigenda ziba hirya no hino. Wumve kobwa, the ghost ko fata ngo biscuit sube wirira, ngo ibisuguti ube wirira. Ebe hakuno mu ndege ifoto y'umukobwa, ha tayara bicanye nabo barayibonye, bari bafite ifoto y'umusore, ifoto y'umukobwa nayo barayibonye. Hakuno rebe igarukire ku kigo. As smart as you think. Ntabwo uri umuhanga nk'uko bikeka mwana. Kuki? You were my first hire. You know why? Niwe muntu nahaye akazi bwa mbere, uzi impamvu? Because you and I are the same. Kubera ko nje nawe tumeze kimwe. Cutthroat. Twese dukubita mu kiko. Our own kids to get ahead. Twagurisha abana bacu kugira ngo dukomeze dutere We're inama. playing both sides. Ikibabaje uri gukina impande zombi musore. Iki? Bisa nkayo musore ari uri kugambana mabuja yamumenye. Have forensics run the last 2 weeks of your life where you can just come clean. Urizi n'ikindi nagenda nkazana forensic bakagukora iperereza bakazenguruka umubiri wawe bakawushagata ibyumweru 2 kandi ntibagire icyo bakubonamo. Twese tukabona icyo dushaka uranyumva. Walk with me. Ngwino tujyane nkwereke. Closer to Ghost contacted me a week ago. Said she built a device that could disrupt our entire industry. Uriya mukobwa yaranyandikiye yaranyimvugishije ibyumweru sorry, umuntu mamakuru yampaye amakuru ibyumweru bishize kuri ya mukobwa yubatse device yashyira systeme yose y'umutekano na systeme y'ubukungu hasi. We made a deal to do an exchange at SFO, but then rero twaje kugirana deal uko nje n'uriya mukobwa turi buze kumvikana tukagira gute tukaza kugura. Can I send a team to inspect? Which one sideways? Nahize telefone iwe mbona iri muri banko ko nibwo nohereje team ngo ijye kumuhiga ibintu biza kuzamba. A plane filled with dead bodies. Ubu rero hari indege yuzuyemo abantu bapfuye ndetse n'abicanyi igiye guparika muri San Francisco. Fucking good time to get to the point. Nicyo gihe ngurase kunji ngo musore umbwire ku bundi biti. $1 million. Umuntu wamaye amakuru yari yanyatse $1,000,000 y'idolari ni umuntu uraho nyine. So then I thought, well, if I took out the ghost. Ndavuga ni ghost ndamutse mwishyiriye hasi. Iyo $1,000,000 y'idolari se nabamuhiye iki ko nanjye nayisimba. Anjye nga washakaga iby'agaciro gake bitaguhenze. So you don't have to pay, huh? Kugira ngo umwice ntumwishyure. Singo numva utangiye kubimenya. Bitsi birishize rero. Nibwo nafashe ifoto y'uriya mukobwa ngo the ghost ishyira kuri dark web kuri ya internet ariko itari imwe mukoresha muri internet buri bigira ibice bibiri. Hari dark web hari na web zimukoresha nyine internet isanzwe mukoresha. Hari internet buri bayitsimbyemo ikorerwa ibintu byose bitemewe n'amategeko. Every killer trying to collect the ghost bounty took the bait. Buri mwicanyi wese rero yashatse gufata amafaranga nayo nashyizeho. All of them with their eyes on the wrong prize. Bose baragenda batangira guhiga igihe ikintu kitari cyo. Icyo nishakiraga ni computer yari yubatse suri ya mukobwa ngo ni ghost. Hanyuma Leyes, wow. What a psycho, huh? Uriya musazi wawe se ni uvuga. I really did try to handle that one quietly. Yagerageje kubikemura mu buryo bworoshye. Getting photos of dead people, so rero dukomeza kugenda twakira amafoto y'abantu yishe. Nanjye ntangira kuyagara usikintu nakoze. Ifoto nibwo nayifashe ndayitanga muri iriya ndege. Ndakeka yanapfuye. Ubu n'ifoto ya ghost imaze kuyiba nawe bagiye kumwika. Ndege nimara guparika bose baraba bapfuye. Twe turagenda twivane iyo device. Twebwe. Whoever owns that device is a multi-billionaire. Ese urabizi ko umuntu ufite iriya device ari billionaire, ni umumiliti-billionaire ntabwo aba ari umuntu usanzwe. Aba afite amafaranga amabiliyoni n'amabiliyoni. Iki cyatuma nkwizera. Ndakeka kwizera ntabwo ari ibintu biza gutya gusa. You and I are about to be the only 2 people on earth who know about this. Je nawe nitwe abantu babiri bonyine ku isi tuzi by'iyi device. So, rero you could turn me in and figure out how to explain this unholy pile of shit you're ushobora kumfungisha nkagenda ngashobora uburyo nsobanura ibi bintu byose. Or cyangwa se join me. Kaza tugakorana nje nawe. Money than you can ever possibly imagine. Tugatunga amafaranga tutigeze dutekereza ko dushobora gutunga. Uko nakubwiye. Cutthroat. Jurasa ku ngingo. Deep breath, everyone.
Let's go. Mwese muhumeke muze tugende kujya hano. Must be #whatever the fuck day. Abajinga ubusinzi ibyo bari mu hano hari abaje muri yoga. Kubera icyando bose bamaze kuba nk'amapusi. Pusi izi nimba ari Kobwa yita yisubirira ahita asubira mu kazi. We n'umusore bamaze kubyemeranya uburyo noneho umusore wagambana agatanga amafoto n'ibiki byose iki kigoryi gikorera hano muri Blue Hype. Degera cyakomeje urugendo ngiyo dege nini bicanyi bamaze kubona ifoto y'agakobwa Kirano aho babandi bagiye do. So now you know everything. Ubu rero uzi ibintu byose subiza wowe urinde kubera icyo uri hamwe. I guess this is my last shot at redemption. Turning me in redeems you. Ndakeka nirwo rushinge rwa nyuma niteye kugira ngo mbe numve mbatuwe nyine ibyanjye be birangiye ngembe nkemuranye n'ibibazo nari mfite. Ninga utanga uri muzima je ntawe uzongera kunkurikirana ndaba mbohotse. Free. Urabo bohotse. Free to do what? Hanyuma se nubohoka ukora iki? Andabura ukora iki numara kubohoka? Isha. Bose bamaze kuza hejuru hasi wo byamaze kuzamba mwana barabizi kuri maho hasi bari gushaka inzira ibinjizamo kandi niwe baje guhiga kuko n'ifoto yawe barayifite gasani hakuno bigabo hakuno by'ibyicanye ifoto y'umukobwa byamaze kuyibona jano byaka kanya sinzi mwana ntago turi buze kurokoka hano n'ubundi turafunge turapisa ngomba kuzamuka hejuru nkajya guhangana nabo niko kwiyahura mwana nintazamuka n'ubundi turaza ubu bamaze kumenya igipimo cyanyacyo ni njyewe we ntago bakiri kuguhiga mwana banza ahubwo unyure mu mizigo wabona hari ikintu twakoreshamo nk'intwari ibindi bubiretse kureba hano iyi ni intambara yanjye mwana nta wundi muntu nshaka kayivangamo iyi ni adrenaline harya yego niko muganga yambwiye veterineri urasukayo sukayo ari imiti izi nabito bicanyi hakuno ni benshi baje guca umuryango hano shyira gutya batanu n'imbaraga yuyuza twa tuntu bagendana bari kurira imisozi y'uruburo killbox aba bagingo wabasetinga ahantu mbicara economy cabin imeze nk'akabox ngaturutse imbere ndagaturuka inyuma tukabikora neza baba barimo hagati tukabakubitiramo hagati ikigoryi cyanyuma cyangira mu nzira dore umusore do ikinga ndabica anywe akantu ka boosting adrenaline ni imisemburo baba umuntu ku buryo iyo yazamutse basore mujya mubomora murabiza adrenaline mwamunyumva ibyari byo byose iriya misemburo ituma mugira n'iki byo ntari bireka twe duce kuri esanseri mwe muce cyenda cyane namwe ya you go nowhere we nta uri buce you stay right here uraguma hano yes yego woja yego I'm not sitting down here while you will die for me. Nje nako gumano ngo mwese muje kumpfira. Tu, sura vayo do. Ko. I need you alive. Chengu ukeneye uri muzima. Nanyumva? Right. Okay. So, we all need you alive. Twese tugukeneye uri muzima muko. Yano. Are you high? Ako uri high zagukomye. I feel great. Ndumva ndenze ngewe. Do, maze kunywa ya misemburo ya adrenaline kuri hano do kumbe yari akandi kapa bro bisanga wabonjeho akapa nyuma do Toad venom. maze kunywa uburozi bw'igikeri Very powerful. kandi waba ufite imbaraga zidasanzwe do beti noneho beti kabisa nereza nkwereka utuntu ngiye kwikorera reka ibi tubikore let's fucking do this ibi tubikore hakuno bavayo kumba abandi banenda kumena no
bandi barenda kumena hano mu ndege ibintu byazambye. Ndege ibintu byazambye. Bicanyi barimo basirikira hano mu ndege. Dusure do. Kumbe ari urimo azunguza umugozi hano. Bwa bukobwa butatu ngo bushinzwe kurinda The Ghost. Baturukanye kuva cyara. Kwica umuntu. Hitamo mwica. Bari hano. Inae. Shirara. Shiri haiza gikoma gutudu. Tori bifuri. Aho gutaminiga nanje ndindi. Zibera umusikama. Kigoryi hakuno. Buratse. Bakobwa nabo. Rwanyi nziza. Nukwana tudusura twiza ukagira ngo dukobwa natwo n'utwicanyi. Nawe azamuka hejuru. Wari hayi zamukoma gwedo. Ari igifuri. Ewe zatawe. Ndimo ndumva nyabugoga imvura iri kugwa. Umva imvura. Ibintu baba banyoye. Umva imvura. Ewana ndi kwa Bobu. Ndi kwa Bobu. Bobu hese. Ndi kwa Bobu do. Kera hano mu ndege uzuyemo akavuyo ndapfuye. Hakuno uko irebera udukobwa atangira kubona udukobwa n'udushinwa. Ataya kona nimba mujya muri filime z'icinwa zanyongaga Ewana tu. Dore hayi zamukomaguye. Ari igifuri kimwe cya danje. Ariko nara agakobwa kari hano gafite amaso do. Kuri hano agakobwa. Behold, for you are in the presence of an apex predator. Wihagaye gatoya mu nyamaswa zose uzize impigi nje banyita pantera. Pantera ubundi ni nk'igisama. Cyangwa se igicucu cy'urupfu kikuziye. Ari kumureba ari hayi sha. Dore ukuntu ari kumureba. Ari hayi. Cenje kumugeza ku muzimu. Yehehe. Insingano ziribana. Nimba ari insinga nimba ari iki? Ukinga ariko. Ari hayi sha. Abone yari kwaka amatara mu mutwe. Dore igifurido. Yehehe. Kumbe na amaraso kimukubisa gashoka mu mutwe do. Na amaraso. Gasani. Ari hayi ariko hayi na nkweye noneho. Mbona za nkomaguye za ntimbaguye. Buratse. Wegenda mwari. Tangira kwiyumvira akaririmbo ka Romeo na Juliette do. Ewana. Ari hayi shaw. Bamufungira nariya wowe guma maho ngaho. Ura n'ikigabano. Sore. Sinzi ariko filime yabaye filime. Nambara yabereye mu ndege nagisanzwe. Chapu! Bega bakobwa. To. Dera kaguru ndara kipasa. Ahitaga konyora. Ayiwe. Sore baramufata. Fungurira uyu uyakubita uyu. Subiramo. Hakuno aba baco indege bifite ibice byinshi. Bifite deke nyinshi. Hakuno cyano waserera mu ndege. Dante ino tujye mu kazi ya mukinga. Dante kandi bicanye. Yes ndamubonye ngo ino tugende yari yashyizeho agasinzirizo. Hakuno. Hey. Nebe sinzi ariko Debe Faya gakobwa ka mbere baragaha muri twa dukobwa twarindaga The Ghost. Gakobwa ka mbere baragahaye amasasu mu ndege. Yapu. Hey. Tabaru yarasa mwene wabo. Uyewe hayi nimba zimushizemo.
kumva uko bakarashe barashikiraho cy'indege iri mu kirere. Ha dore pressure isokana uwa mbere nyagasani. Pressure mu ndege cabin pressure turayibuze over. Hakuno iki gitabo wakigorye hano indege asiva mu bitabo. Ni copilot hano yifitiye zagara nyinshi. Munteke rwaserera zabaye rwaserera. Hakuno kindi cya kindi cyari kimaze kubarasa. Genda wakagiye wanzwe. Genda you know hano yapu. Hey yifatano you know Simba Kigali we fatano kigorya gisorana n'intebe agisorana n'intebe. Fiti ibihumbi 12 fiti ibihumbi 9 bari kumanura indege bayivane mu kirere cyo hejuru bayimanure hasi. Yapu bayigesheje hasi bayimanuye hasi utumburuke bwo hejuru ho preshita yangiza ibintu byose indege ipfa kwinjiramo umuyaga muke cyane. Rebe hakuno Gana nago ndi guhumeka kora ibiki mwana cyenyene kujya gushaka kuka hanze sibakubye fungu yano baramwambara yapu hakuno bandi bicanyi bane fryer yapu asa fryer sirikira mu ndege pilote mu jisho yapu n'uyu naye bamutama mwana Musa turapfuye ni ibyicanyi by'ibigoryi hano nawe hano igikomere baroge baragitoneka kiri kuva bundi bushya ndapfuye. Hey gasani bamufungura hejuru iriya. Bagenzi mwese mwihangane mu cyimbo cya Mako Airlines ndagira ngo mbashimire shimira abantu bose bari muri iyi ndege batigeze bagerageza kunyica n'abandi mwese mugiye kubikugerageza kunyica. Kobwa vayo kobwa naye ni umusazi kagakobwa nako ni agasazi to musore fata ngutemo mushugunyira urukezo aha kanze nkwereka ibintu ngiye kubakorera. Ari hayi to banzaza bakurutugu hakuno ciao kumbe hano yapu satura urutugu ararubaga satura umuntu mo kabiri gasani mugabo n'umusazi kabaka mukubitishije ahita gaca bya bindi nababwiraga. Rero cyangwa babwira ngo bimwe Yesu yavuze ngo umuntu nagukubita urushyi n'akaboko k'iburyo ngo ujye utega n'umusaya w'ibumoso cyemita gacodo kubita igipfunsi ahita gaca oyo ramenyera ahita gaca hakuno barica you know barica fata urukezo munda amarabara yasatura filime witonze gake bucece mu gace ibigabo hakuno arabibona neza tuje ari pose hakuno abamama mu ndege batangira guhungisha abana agakobwa hano ko sasu faya kurasi yaramwitangiye undi nawe yaramwitangiye barabamaze bakobwa batatu ngo bari bashinzwe kumurinda. Fana mu mupano rimwe mu jisho barabahaye bose. hari ucyohereza urukezo mu bantu
bimeze sawa turi kumwe muraho fata urukiza andi bavuye hano Someone killed the pilot. hari umuntu wishe ba pilote kandi nibi bigoryi bivuye kubica okay babari hano right there igiye kubiri hano ndabizi ngewe masago nataka 4 3 2 1 imwe isegonda rimwe ni indege bari kuvuga bari ku kibuga cy'indege hey indege yagombaga guparika San Francisco rebano indege barayibura supposed to be right there indege akaba yari hari ariko nge since but it was right ndayibuza ariko yari hariya supposed to indege akaba yari hari wabona ari iki wenda indege arayibuze yayireba agahita yibura kuri telefone ye Skigari we shoot Robinson nzamurasa bahita bamwica umugore nta mikino abaje hano abicanyi barabacogoje mu ndege yari hano telefone Skigari we mama ge arananiwe yarwanya intambara Hey, what's up? Meze bite Lucas iki kiri kujya mbere indege iri hehe simbizi We're in the sky. icyanze nuko turi mu kirere wangu indege iri mu kirere turayitwaye Are you okay? meze neza You sound weird. ko ndi kumva uvuga bidasanzwe No. Yeah. No, I'm definitely not okay. Shanago meze neza kabisa. Haven't been for some time. I know, and I am sorry. Ndabizi mwana, ndabizi mbabarire. Promised that I would fix that. Nakubwiye ngo ibidaza kubikemura. Our deal was contingent upon you. Ariko deal yacu nawe urayizi nukunzanya The Ghost ibindi nyuma. Hold up your end. Uraza kuyirinda deal yawe twumvikanye kugira ngo ngwanagure ibyaha yego. No. Aya, wapi? I'm not going to be able to do that. Ntago ndi bubikore. Ntabyo ndi bukore. Well, I am still willing to honor our agreement. Jena nubu ndakifuza kuzuza ibyo twari twumvikanye nyine. Tie up one loose end. Ikibazo nuko numva ku ruhande rumwe bitangiye. Please try to remember. Rero gerageza wibuke. Did you see a device? Wigeze ubona device? Looked like a... Isa nkaho wenda. Like a neural net? It was maybe connected to the plane's mainframe? Si cya ki device se nabonye ubwo gicometse kuri board y'indege. Gicomekanye n'indege. Cyane iyo ngiyo kabisa. Something that could expose your whole supply chain. Area device ndabizi kare yaguteza abantu ikagaragaza ibyo ugenda ukora byose. The fact that you use child labor in your factories? N'uburyo mugenda mukoresha abana b'inzira karengane mu nganda zanyu. Babarire. Slave labor. Nako n'abana mukoresha mwana baguze mubakoresha nk'abacakara nta no kubahemba. Isi yose ibimenye. Like that? Do you have it or not? Your device urifite cyangwa ntayo ufite? No. Wapi ntayo mfite? I haven't seen anything like that. Aka niyo nigeze mbona ndakuyamye nshinguka. Kiramukatira. Kuri yarababa kikorye. Dumb son of a... Wanyana yimbwa wenda kwica. You just threw away your fucking life. Ubuzima bwawe urabushuguye. Reaching more power than I ever did at the agency. Urabizi ko mfite imbaraga ziruta izo nigeze ngira nkikora muri agency. Aka kanya rero aramukuba. We have to find a manual. Figure out how to land this. Dubanze dushaka ko ni indege. Tuza kuyiparika. Ndakeka nabikora. I did take a flight class once. Nigeze kwiga gutwara indege bwari. Pilots weren't flying the plane. Iyi ndege naga abapilote aribo bayitwaye winshyushya nawe. Oh. We're not landing in San Francisco, are we? Bivuze ngo indege nago turi buyiparike muri San Francisco. Reka habe na gatoya. Okay. Ufije indege agende bari bazi kije San Francisco umukobwa yayihinduye to Lucas. Lucas Hayes. Urakoze mwana. You're a good man. Uri umugabo mwiza. Ugiye gutabara benshi. Sawa. Hakuno. Iki? You're gonna ruin this by being sentimental. Nane ugiye kwangiza ibi bintu gutangiye kubivangamo amarangamutima. Fine. Sawa. No help at all. That's more like it.
hakuno shameze nabi yacutse Isha the ghost umukobwa nawe wantabaye mwana Ebe hakuno so byarabaye Lucas we Lucas sinzireho gato kangukiramo undi gusinzira buza amaraso menshi kuriya ntago bikunda uhita upfa iyo urebye nabi tugendera ko keretse bahise bagutera andi maraso Lucas yagiye gukanguka hano banamupfutse Kigali we kangutse arano ni kwa muganga ariko hasenyutse Yebe Lucas yes Lucas hano yumva amasasu ari muri serum amasasu hakurya kiraho bari bamurosha abana ni mubacisha inyuma mugende bukomeza Mana ishimwe ko yakangutse kaga ko kikiri kujya mbere amakuru meza ntago wapfuye amakuru mabi ni ntago akazi turakarangiza ariko koko mwangirimo koko mpamya ko na filime yacu ari uko igenze bayitaga Fight or Flight ye banyitaga Heza banyita Simba Bad Boy Winner Ubutse ushaka kwamamaza nimero yanjye ni 078 022 4403 kanze dukomeze n'izindi filime abonema ni kuri website yitwa gasobanefilms.com 7 ku kwezi 4 ku cyumweru ni 2020 muri VIP ya kanze Okay, ubitekereza ko wifuza gutura muri Canada ukanahakorera ugatekereza kujya gutura muri Poland, Ubufaransa, Germany n'ibindi bihugu byinshi ku mugabane w'Uburayi. Utekereza kwiga mu Bushinwa wenda ukaba wajya gufata bachelor's degree muri kaminuza kugira ngo urangize amasomo yawe. Igisubizo cyabonetse. Sony Education ahantu itandukaniye n'izindi company nuko igifite ibyicaro muri ibyo bihugu byose. Niba ugiyeyo barakwakira kandi mu byumweru 9 gusa umaze kubona work permit. Dufite ubuhamya, dufite abantu benshi twohereje bameze neza. Muze mutugari muri Sony Education ubundi uzende witurire muri Canada ubone work permit mu kitarenze byumweru 9 witurire muri Poland ubone visa ya Schengen uzenguruka Uburayi bwose Germany, France n'ibindi bihugu byose muri Schengen ubone work permit mu kitarenze byumweru 8. Domagaye kuri izo nimero ubundi tugufashe ku giciro gito akandi karusho wishyura nyuma umaze kubona ibyangombwa muri indege murakaza neza.